Jakes, dink jy hierdie bakkie gaan dit maak? Ek dink ek gaan nou vassit. Kom ons kyk wie's reg. Ja, ek doen. No pressure. Nee, dit lyk vir my te gevaarlik hierdie stompe dinge. Okay, hier by Second Bridge. Helemaal low range, né? Wat was dit? Wat was dit hier? Wat voor dat? Ja. Ons het nog 'n paar duisend van hierdie. Ja, seker. Dit help nie mense nie 'n video nie. Jakes, wys vir ons hoe gestres is jy. Wat gaan hier aan? Mense moet nog aan. Albert. Sorry? No, we saw a pile of water we had to go through. No, we went through. If they go through that side, Keep left. yeah, keep it left. It's sand, it's not mud. No, I agree. Okay. Piece of cake. What is the bottom? Oh, you haven't got a bottom. Okay, okay. So whenever I go through this, pick up. Yeah. Well done. Yeah.
Ja. Nou, ik neem van hier af. Wat zei Simon? Ja. Simon, dan ook precies sy voorwiel moet uitdraaien. Dat hy net vry kan loop. Nee, maar net als in neutral, ry als in hierdie. Nee, maar sien ons ook daar. We moet dit. Sien wel? Maar wat hy is, dit is ook. Hey, kijk. Ja. Dat is een trotse patiënt, dat is een groot missie. Die big recovery. Ja, ik kan ook gaan. Hij is nog geen sterk meer. Ja, Simon moet hem nog niet te veel start nemen, maar als hij te veel leg en zeggen, dan kan hij niet meer verder. Kom Jake, je moet rijden, jong. Simon moet helpen. Ja. Simon, rij! Start hem, Simon. Yep. We'll have to push. Move away, guys, a bit. That's super. It's the rope connected. Sorry, nee, ik pak hem niet. That's what they call kinetic action. Sien hoe kom met sy parade.
Daai pa 'n bietjie dissipline aan die kant toe gebring. Ag julle, hoe eet hy nou op saam? Al die dele van die kar. Hoe dan seker? Hy's baie naby, hoor. Maar die Kwaai rivier is ons nou net hier voor. Ja, Ons moet nou nog gaan kyk. ja, so hoe dieper draai van Kere. Ja, ek het gesien. Ons sal allemaal hier deurkom, hoor. Ons gaan nie uit die Geen momentum, né? Te stadig, te stadig. Watch out. Rechts. Rechts. Links. En hoe's daai? Hoi! Jaco, gaan jy veilig wees? Neem my direk. Jakes, wat drink jy daar?
Wizard. Wat so is dat? Jameson Extreme. Exactly. Nee, dis small batch is dit nie? Okay, Vir whisky. small batch extreme. Small batch extreme. Cheers. Wat drink Geraldine? Small batch extreme. Sonder water. Appels. Dan moet jy nou vir 'n donker is met terras op. Sien maar naas braai uit. Kyk daar regs van die prade. Wat is dat? Naas braai uit. Dis 'n lang stukke. Kom ons wys net gou vir die mense die braaihout. Die solar panels. Dis hoe mens kamp. Simon, Ja. hoeveel in 'n pakkie? 2. Geraldine, waarmee kan ons jou help? Nee, toe. Daar's die gesneeuweldes. Dis baie Nee, min. dis nie almal nie. Nee, waar is die res? dis baie min. Die res Ja, is dis ba- nie die res is afsluit. die res is klaar begrawe. Ja. Ek moet tafel ook of ek moet Simon, wys vir hulle 'n bietjie my bakkie. Net ons sien. Hierdie bakkie is 'n 4x4, maar hy ry net in 4x2. Ernstig, Jack? so 'n plek is met 'n sonsondergang en jy kan mooi sonsondergang neem. Maar nou is jy so ver van die kant af, jy moet al 3 uur begin terugry. Jy niks van die aandure af nie. Heb jy nou genoeg gehad by mense? Ja, ek moet sê stresvol. Ja. What is your name? Punch. Fine. Punch, yeah. Okay. So nothing to say much. We're here to explore the waterways and see the channels. So questions that will come. So, but to see is a question of lucky. But we got those aquatic vegetation like water lily flowers, aquatic birds, aquatic antelopes, the red lychee. The rare one to be found is Tatunga. So let's keep on looking on the rates. Maybe we can spot one of them. Geraldine! Hey Gerald! So got 3 lodges here. They are on the same island. This one is called Kempo Kuti. En hier sit ons op die Okavango. Ons drome het waar geword. Shrimps, tiger fish, snapper, Hier kom tiger fishing. catfish. Yeah, Can you come and tiger fish here? some tiger fish here. Sure. Well, there's aluminum, there's a constant. Flapneck. Do you know that there's a dove? Chamilo, A dove? dove one. Oh no. Dat doe je goed hier voor dan, hè? Ons gaan nou kry dan. Die water is vir my. Ja.
is jou shutterspeed. Dan daar is een moeite in die daar, dat is maar channel. Ja. Hè? Dat is nog gezien. Die moer. Los hem eerst. Wag, ek kry goeie foto hier. Lekker jokes. John. Probeer hom nie deur battles te gaan nie. Hallo, sien
camouflage daai. Dit is niet genoeg te wijzen. Dit is eerst. Camera breek. Ja, dat is een krokodil. Wat Ja. Hij blaft van die krokodil die That's ou. why he's so scared. Die krokodil gedink hy gaan 'n aapvleis eet nou. So he was giving the warning to the young ones that they should know that there is an enemy there. That was nice to see it. Yeah. Drink your water, that's Ek draai daai na babietjie af met die motor. But that one on top there, that's a male one. Tarantula. Ja. Hy het genoeg foto's, verder met die kamera. En hy wil heel een aand